Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak ceritakan tentang strategi apa yang sesuai untuk kita trade. Apa strategi yang sesuai bagi diri kita sendiri untuk kita trade. Okay, dia macam-macam, dia depend on your personality lah sebenarnya. Yang your personality dan apa yang you nak. Apa yang you nak. Okay, sebab kita ramai antara kita dia memang ada banyak strategi. Okey, ada banyak strategi untuk dia orang trade dan kadang-kadang sampai tahap terlepas untuk masuk position sebab terlampau banyak sangat strategi. Kau tak tahu nak pakai strategi apa pun untuk trade. So kalau tanya soalan ni sebenarnya dia bergantung pada list-list, contohnya macam saya kata tadi, personality. Lepas tu depend on your punya modal ataupun kewangan, dan depend on your punya masa. Maksudnya masa ni macam kalau anda bekerja, apa yang masa yang anda ada, pukul berapa yang masa sesuai untuk anda ada. So strategi tu dia beza lah, depend on your masa. Okay, and then sama ada you part time ataupun full time. Kalau part time full time ni macam saya kata, macam masa saya kerja dulu, saya still trader. Saya trade biasa pada waktu malam, dan setup tu dia keluar pada biasa petang. Kalau setup tu keluar petang, sebab saya 4 hours kan. Okay, setup tu keluar petang, mungkin saya akan trade petang. Pagi tu memang saya tak boleh buat apa dah. Biasa saya ambil London Open dengan New York Open. Itu untuk saya trade. Itu depend on part time ataupun full time. So and then depend on your time frame. Time frame. Kalau macam anda rasa macam anda suka scalping, so habislah you punya masa. Maksud saya, you punya masa. Kalau anda bekerja nak scalping, ada masalah lah. Ada masalah lah. You kena fokus pada you punya kerja. Macam mana you nak fokus pada you punya scalping? Kalau macam intraday pun sama. Intraday boleh juga kalau you buka position masa open, London Open, okay, ataupun New York Open. Okay, lepas tu kalau you swing, macam swing tak masalah lah. Swing tak masalah, macam saya kata lah. Contoh ada setup pada London Open, you boleh buka pada London Open, buka position pada London Open. And then biasanya dia makan 3-4 hari lah. 3-4 hari ataupun pernah juga sampai 13 hari. 13 hari pun pernah sampai kalau saya buat swing. Okay, so strategi, kita balik pada strategi. Contoh, sekarang kita akan lihat pada chart. Okay, kalau contoh dalam chart ni, macam saya nak trade, contoh anda nak trade pakai supply and demand. Macam saya pun biasa guna supply and demand lah. Depend on the currency. Depend on the currency. Okay, so macam contoh pair ni, kalau saya nak kata saya nak guna supply and demand. Okay, saya ambil kat area sini. Macam mana saya nak buy kat sini? Okay, contoh kalau kita tarik resistance, okay, price pun dia return tak sampai pun resistance kat sini, betul tak? Ataupun kita boleh panggil resistance become support. Kita expect resistance become support, tapi price pun tak sampai sini, tapi dia buat return. So kat sini saya kata depend on pair mana you nak trade. Macam untuk pair ni saya lebih sesuai menggunakan supply and demand lah. So macam contoh kat sini saya nak trade kat sini, saya boleh cari demand zone kat sini. Ni contoh. Okay, mana price masuk buat rejection, masa tu kat area sini lagi untuk kita trade. Terus kata depend on pair lah, pair mana you nak masuk. Okay, kalau kat atas ni pula, contoh kat sini, sini pun saya boleh gunakan sebagai inside bar. Saya guna pakai inside bar. Saya akan masuk position kat sini. Okay, masuk position kat sini. Biasa kalau saya masuk position ni, okay, position dekat candlestick ni biasa lama saya ambil. Ini dah cerita inside bar. Macam mana pula saya nak cerita pasal supply and demand? So bila tarik kat sini, sekejap saya adjust sikit ni. Okay, ni inside bar tadi kan. So bila tarik straight, dia akan jadi peak candle. Peak candle ni dia supply and demand punya strategi. So bila price masuk dia buat rejection, dia pun meneruskan kenaikan sampailah sekarang. Macam tu dah cerita dia.
Okay. And then mana lagi yang saya sebagai tunjuk contoh contoh. Macam sekadar itu kat sini saya ada trade. Tapi saya trade melawan trend. Okay, melawan trend. So depend lah you nak trade macam mana Okay. Macam saya kata kat demand zone ni. Okay, biasa saya akan tarik Fibo lah. Okay, from swing high to swing low. Okay, bila saya masuk position kat sini, saya punya TP saya kat sini 1.5. Ni memang syarat TP saya buat. Okay, syarat TP saya buat. Contoh saya masuk long position. Contoh saya masuk long position kat sini Contoh lah ataupun kat sini lah. Contoh kat sini. Saya punya stop loss just di bawah demand zone. Saya punya TP di 1.5. Okay. Sorry. Okay, 1.5 je sama dengan 135 $135. Dan kalau anda kata banyaknya 135, you kena ingat ni 4 hours ni depend on you punya masa lah, berapa lama you sanggup tunggu Macam saya just masuk, saya tinggal macam tu je. Dan TP saya ada, contoh TP saya ada saya biarlah contoh. Tapi kalau anda tengok masa dia memang masa 6 hari 6 hari 4 jam. Jadi kalau untuk swing dia boleh lah trade macam ni, macam ni 6 hari 6 hari 4 jam dia ambil masa. Macam ni. Sini pun contoh yang sama Kan saya tarik Fibo kat sini. Sorry, saya tarik Fibo kat sini. Okay. Saya masuk position kat sini. Long position lah. Saya masuk dekat inside bar contoh Ni contoh inside bar. You punya stop loss jadi di bawah shadow ni. Okay, you punya TP 1.5. Okay, still kat 1.5. And then kalau you tengok dia dah sampai 1.5 saya punya TP. So sini tulis $125 $125. So kalau kita tengok range masa ini saya cerita ni tentang swing trade lah. Macam saya, sebab saya swing trade. So daripada masa open position hingga sampai TP ni kita ada memang mengambil masa selama 6 hari. Itu saya cakap. Apa strategi dia depend on your time on your time, your personality, apa yang you rasa you nak. Kalau you full time you boleh buat scalper ataupun intraday ataupun swing. Macam saya pun full time scalper saya tak buat dah biasa saya tinggal macam ni saya masuk position saya tinggal, saya masuk position saya tinggal. Memang saya macam tu. Saya malas nak habiskan masa banyak sangat. Tapi macam saya ada sistem sendiri, iaitu saya akan ambil TP saya pada 1.5. Itu standard lah, standard Fibo Okey, kalau macam apa ni, try pair ni pula contoh. Boleh dia tukar pada uptrend, tukar downtrend. Dia boleh ambil. Tadi saya pakai supply and demand kan. Ni dia boleh ambil support. Okey. Okey, support area. Contoh, ini contoh support area. Ni 4 hours. Okey, macam sini macam mana aku nak trade kat sini? Dalam 4 hours. Sebenarnya dia boleh pergi pada 1 hour Dia boleh pergi 1 hour. Masa dia reject ni dia boleh sell, tapi saya tak cerita kat situ Saya bukan cerita kat situ. Saya cerita dekat sini. Dekat sini. So dalam 4 hours punya time frame, shadow ni kita panggil juga dia sebagai support ataupun resistance. Contoh saya ambil sini. Ini adalah sebagai support. Dalam 4 hours ataupun daily kita shadow ni kita boleh ambil sebagai support ataupun resistance. Okey, support area. So buat rejection dia pun sell. Macam tu dah cerita dia. Macam tadi saya cerita pasal supply and demand banyak pada supply and demand. Okey, contoh sini saya kata kita kalau area support become resistance betul, support become resistance. Nanti saya tukar, nanti pening pula ni.
Mana asal support, the break, dia return balik jadi resistance. So kita panggil support become resistance. Macam saya menggunakan dua-dua sekali dua-dua sekali sebenarnya untuk confirmation. So saya boleh ambil sini sebagai supply zone. Okey. Ini supply zone, mana supply zone saya? Okay, masuk dia buat rejection pada support become resistance dalam supply zone. Saya akan masuk position lah. Ini yang cerita pasal support and resistance. So anything you nak, strategi apa yang you nak sebenarnya, you boleh gunakan. Depend yang mana yang sesuai untuk you lah macam sini pun sama juga, tapi macam sini saya tak masuk lah. Tapi kalau you tengok dia punya reaction ni pada supply zone kat sini, dia punya reaction masuk turun. Tapi sini biasa saya tak masuk lah sebab dia sideway Okay, so saya harap anda faham anda faham apa strategi yang nak pakai. Okay, strategi yang pakai dia depend on your dia depend on your personality, kewangan, masa, sama ada you part time atau full time, ataupun time frame mana yang you pakai. Lepas tu kalau orang tanya saya, boleh tak saya nak gunakan strategi saya untuk trade, saya kata up to you lah, depend you punya ni lah. Sebab soalan boleh strategi apa nak pakai tu dia terlalu subjektif macam saya kata depend on ni lah, list ni lah. Okay, so itu saja untuk video pada hari ini. Tajuk dia strategi apa yang sesuai untuk anda trade. Ini cerita trade ni sebenarnya bukanlah saya cerita pasal forex saja, saya cerita pasal saham pun sama. Menggunakan teknik apa yang sesuai untuk kita. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.